pananao. Ya moto ku benda lau sumbungan puruk namin tu nenek ku ndo kumbeku. Sia kakangku adikku jomai tu tongkonan mangkamo kusabunina. Naya tulat apogao totemo di sana mangrimba. Denduka tu tondok na kuame balakolong. Denduka tu tahu na kuama parapa. Apapun sebutannya, ya tulai pogau totemo adalah pembacaan riwayat hidup almarhumah, sola status sosial nalan tondok, sia tingkatan upacara adat, tu napo bayu, napo dodo. Dari yate lako tokoh agama murni ada tanya alu. Pembacaan riwayat hidup almarhumah. Labang kaki dari Toraya belana yaitu pembacaan riwayat hidup pejabat berlaku di seluruh dunia. Dari tarapakmu kusubungan pa pudukna topadenge taginalabo todolo dari kukua Melo ke tarapakmu ku laksanakan itu mangariba. Tahu. Anggan natin to tama solo to tama tuga to tiumba mata lo matampu ulun nasalu tibari tingna minang alambe. Pakapan na to dolo kulo pimulawal lamay liliina patang penanian. Gunting na padang dibuntaw. Tiumba dia main pira-pira baba na lembang to dolong lopi bulawan dia main sadangan turapak na koli-koli rara. Puno pula ka kumbaya akara pau mo te dara alek koli laku dambe imida dinna inde to bosiongi na. Laku dete ni katibus sanana inde to lolok pasarongan. Buaya deto na tambung buah piindo to mendadian na to na sebe kala pamatasak pidodo to kumombong na. Randok mini sampai rara ti pamulan na mini bakanan lomba apa tanggan na apa tamparapa na tangsundong pabantarisan na langan mi di gandayan nesun nendek mini lahir buah kayo na po sundong tamparapa na to sandarang ka na po ganna pantarisan na to pantantarungan randok do kami ambe to kumombong na solahindo to mendadian na napepasan ni nenek mangan nasangka. Nah, Pak Luku itu dulu lentenan panipuan di Pasembe ini kada melok di Parengge bibisaran mak bau pamelen. Nah, ton nalambi mo ganna mo bulan na lasundul mo pa atahunan na di Pasumadingan midaw tananan samba di Paguriya sa midaw tikutamben na manang atongkonan alam limitan dan aluna na dete kula kasi dolokan na didadian ilan tanga na bongi di tibusana mi ilan randan pase pamalulin be kita na nito mapagi anak na lako nenek na po nenek miusik me kotinti ang kala mi to mangapi na lako to dolo kapuangan na kumuha dani mo hindi simbolong manik tagko mo hindi lokor loy rara anak bayi ni pak gantianan na demora kapasanga indo la na posanga pak gantian nabe la na po pak gantian apa me bali ya nenek na po nenek tundu sumu ma tundu maleso to dolo kapuangan na kumuha to
melaw lagi umpil lalu dunia ada watanan samba na disangay pasanga Indo na diganti pagantian nambe sama mga pilay batu lalay disanga milay batu lalay di palobo umungan magpo milay di uli supala na Indo to mendadian na di parede dadi kimidiong talutok tarunona ambe to kumombong na ganna di allo dari nalay sundung katibusanan na anak bahine dilan dolalan ni mirara makamban tamapanang di paniki di langka pa tahunan ni bibukutang siadet at tamapanang di bamba mabato lili na padang di tondol dilan dolalan ni kami rara makamban ilang patang penanian di langka pa tahunan ni bibukutang si tiaderan ilang padang di buntao langan di sondo mitepo apa nali sa karuan na limbong di yung palaran nampa edeng di palanta amin alok sang puluhan na binang talong puluhan dua tasik kumbone-bone di yung talo tu berara na rantean tuyu di rantean miara mulawan na rebongan diri di sakuang miboko tamboringan na abarang kayu-kayu kita na londong ni rara makamban miosik mekotin tiang kala mibukutang si piaderang kumua Umba pasanga Indo na naposanga indelay. Umba pagantian nambe la napo pagantian inde anak baine. May balik ni ambe ito kumumbong na sumuma atong dumaleso mi Indo to mendadian na kumua. Lari sanga lay parusa. Di sanga mi lay parusa. Biden niya basa to raya tungan na to parusa. Dami patamay ba sa Indonesia kumua makasangka to kinaya te lay parusa na iri angin kasal lay anak bayi na digente simbolong mani lokol loy rara turun bima beka tamatan ng pasa di pamandabot turengen na milawami makdena sola sang paningon at tamatamuan di pabintin tanah saririn Usio tinggi petama may ilang tangan na pasa di pamanda buto rengena unang bao pida masa kami pela teksan mada palay pela teksan na marasa may matukan to mita matalingaduan na buwan isang kalamana may nanang pamaro mita masuling paaberangin na lalong sang paaduanan mabunong kerandam yan ang lalong lakobatang di kalena maalila to kediring ni anak mua nila ko tondon to batang na kumua la kung paurong igorong panang kapa la kung paguliay ko paasulihan nalo pabebaliya la ibarusa ako muano ka na ako nitimba malas sulindo ko balaran ng panarang panang kapa ilang tangan na pasa may kahiling na ako la disiyo kumakula ko talo to grara na rantean to yun na paasulihan nalo ilal ni sulembang na tauguda apakila maaga londong ko lako batang di kaleku lama sumusaungang ko lako tondon to batangku tumpu ko matairan na nene ko po nene tama patang penaniyang kalaapa ko kalisuang bulawan na todolo ko po todolo tama padang di buntao tumpu ko matairan na nene ko po nene tama padang di bampamobato kalaapa ko tampang pelalan na tungkonan todolo ko tama padang di tondon patiteng kami batelentek na mua na sang kalama na patiring kami pesoyan na lalong sa paaduanan na untung pumatayran na simbolong manik kalapat ang pambelalan na lokol lo erara maapunong kerang na minene na punene inde simbolong manik malila to kemiringomi todolo kapuangan na inde lokol lo erara kumua sada mo kumila si pakuliaran pasulian nalo si timbatang malas sumo kumila lenduro ko balaran narampan ng kapa si siyok tang makula mikiro ko talo tugrara narantean tuyo turo to mami masola dua diyong balaran ng panarampan ng kapa rore to leaga mi diyong talo tugrara narantean tuyo untuk abarra amit bulawan tasang tamasawa si barong masola dua untuk kaki nandemi nanay tangkarawan tamatandasan si kore-kore mga tempat tumali diba agi mi to sandarang kaana ni kataan ni mi to pantan tarunona kesonda mi sanga pas
pasanga Indo tiganti mi pagantian nambe di sana omi do na lay barang di sana do na lay barang rumang pagmikapa lay barang tumamben mi kaso tumamben anak baine keso Naomi pasanga Indo ke ganti omi pagantian nambe di sana omi nenek na sooroni isang omi nenek na sooroni narandam ni matua Indo nenek na sooroni na dete ni bano karulungan rando kumisaki maday ng mangin pulo pampang ilan tempo apa na ramong maapo sanga-sanga mangin pabalian ilan dalog sang puluhan na bidang 30 ng dua na dete mo yung makuyo hulo na lambi mo yung marumpe manok-manok kumombong umitin ko si Turo anak nanadian tumampa mibatakan siola ng kong sunatianakan solaminto sila ito barra na pulo kay hindi na bati tanda tipon na kumo talan-dolalan ni mo pedang pito diyang alakuran dan nalagi talang kapatahunan ni tambato lakang alakulelean nuran ilang dolalan ni mi pedang pito diyang alakuran dan nalagi ilang kapatahunan ni mi tambato lakang alakulelean sule mi anak nanadian maapon no sempu na pedang pito diyang tumete mi pagulingan na bugso nagtianakan malimpang kaliling na tambato lakang dito abarra minta tempo apa na sinene na soroni ditong kaginan de minta madalog 10 nan na bilang 30 nan 2 pedang pito tiang madoga mo ya dito ya suruk del lawla doga mo dito yang pedang pito tiang titetangan tamba tolakam mapuno keran na nomi nene na ponene todolo kapuangan na kumua batu tangan deraya sangka na tengkai kalau diobatan di kalena batu tangan deraya pasalinan nakamaling ilangan nakatumale di oton to batang na dilandolalan diomi toma akamaya tama kumbongan masallo unindo kapasabayangan padoga maya senene na soroni dito ya suru melaw lagi bengkailing maya ditetangan pasara kasan turun di bentoen belan na iya maya na paabuday lakumpang rokorampe matampu umpentiyongan nito bisarado iya mo yan nakainu ilaw pelalundun nilang matoma puayo-ayo diyong kabotohan kula si saraksa pemiyangin na paribatang si mantamambela midarinding na paritang ko keson Naomi pasanga Indo ke gantiomi pagantian nambe di sa Naomi tomakula alan sombo paton na tang si kasiri dato mamatan na allo ilang parang libon tao tang si katumpak ang kulembang mabatun na kula ilang patang penanian si tundan to mama ni anak na tampagayang lakoran dan nalangi si ruyang to matindo mibong sunatian na kalakolelean nuran kumuha bay lemboran tang tabubo se sa tapat tamakurin tapo kinaloy lalang misulit tamabano anene tatapobokong kalambanan tamatungko ng todolota tapa bayu sielle na Indo to mendadianta tapa dodo idodo sangkalam makna dodo to kumombota sule biana kena tampagayang dio mairan dan nalagi tumete mi pagulingan na bong sunakiana kan dio may lelean nuran langan di sondong mamilimbong dio balaran nampak ende kini palantao mitasi kubone bone dio talu tu brarana rantean tuyu maapuduk keran na minta parenge malila to kebiring mita kinalabo siya todoro kumua opia beberapa tirasang kaalam ipobayo si Elena Indo to mendadiammi maapuduk keran na mi anak na tampagayang malila to kebiring mi bongso na tianakan kumua bilyam pakalalas siyambe sindo ke mibilyang kalalan laken de kailangan kalan do na sangka la tumeka kailangan telo-telo lagi lalendo kita marante kalua la tilado kita matandong kalonaran mapudukiran nami to parenge sola takinalabo kumua nanang bayu sielle na iya inang dodo sang kalamana inang takin sang paaduan na iya mo boleh tanda tasing na pato di nga bulawan na ni pabendan din ba
laki asura na dipatunan ng ti paradula diyang ilo lananay matindo balian la naisungi mamma pinamili nalambi mi allo totemo na dete mitikula ato marasan di sanga di pasonglo tamarante kalua di palao tamatandong kalonaran laku empom mi sangka tamate rante kalua laku garonto mi pasarakasan tamate tandong kalonaran kumua iya te patiras sangka napo bayo si Elena inde sindo nenek parusa di garonto lamay kata di garonto lamay kata umpotete palayukan si Bali dongka dari kaliso batu nekulu si Bali pagkadampa mo ito neku naka na doon na may ate ne kaloobo nekulu si Bali ndo kalobong dani lay kalobong monda diyan nite sindo lay parusa dadi dikuha di rendenan bayun na nenek na lamay kata naongan ni kayu kalando lamba paongan lamay buka usulun bi bulu kumelota to mina yes kasih balian na kaliso sola lay parekombong pakai mengada salah kami tabe pada dani rekakan nenek itu semua jadi yang benar kaliso si Bali lay parekombong na dani tu lay kalobong betul lay kalobong mo totun na diyan ni te sindo dani yate tomatua yamo terakhir ampunan itulo te mate tayo mo tuto yamo te terakhir nekulun na diyan lay kalobong na diyan lay parusa ampo mamina tambeng bala tedong ku paliling bontong apa dente kaya kada di seda sarong na tongkonan dito kay tambane baka kumua dengke mani ito tamasolo to tamatuka talutu tombang panda di bolong tamarante kalua taos sa balatana panda di pamaroso nilang tandong kalonaran na potirap mitalulolo na ilang panaw di buntao na polibang mitalutaw na ilang patang penanian belan na iya telepongan tondok di bagi anu kumalalong-lalong bersangka mga kasea-sea iyan na sala ng mga katumang model lu tutong mga banda di bolong lali pasisurong kolindo salam na den kamarekoan dadi lang katungko na larante kalua den balaran nampa na to parenge ambe ladi na iroko undaga itu melona dari yang itu pakarimba payato sama na pasanga to Napolino Palinona pagantian na pagantian to na pasoe-pasoena sanga melo sanga na pasake puang tayo na lampo kinalo ita mabanua tang merambo lari patorro do tananan samba daw tongkonan na posangay taruk bulan na lolo sumanik na tuna turiang na batitan datikun na denoba na susi nene na to masipa to tayo na makatodo-todo to tayo na makaiko-iko susi to dari labang miki makadatungan masolanasang bilan na
Mangka mo kisipatoy anak di dadian pumuayate sindo lay parusa. Yato sanga la napake male si tamu to tumampana siya nene na ponene la disanga. Rara aborrongo na otin. Kandaure maulin na kata. Masa kemasalombe na umakalua. Rara aborong na otin. Kandaure maulin na kata. Masa kamasalumbe na umakalua na ongan ni buka. Kwe! Tarangira kasilele di may kayo eh. Makoro. Kwe! Tolepi! Makoro o mga siya. Kwe! Pisampa! Oh, yamo materin na to ke hukum ada. Pa, kebetulan dengan guru besar. Yan, tapi kayo'y mito ada dipertanggungjawabkan, tidak bisa dibatalkan. Baik pada mo to, kakurangan na, kukuha pagari na, denopa kumalam de sunga, na sedan ni na rano rarabuku lapasumbong ang pudok. Padam toh. Oke baik, ya demikianlah silsilah. Sekarang kita akan menuju ke tempatnya Putri. Oke, Fania Fatima. Ini kayak tempat pesta rame kemarin Nompit. Oh, bukan, ini baru ini. Ya, yang kemarin itu acara apa sak tedong yang negara kerbau ke pasar Ledo. Ya. Oke. Kumarising ya, kan kumarising itu kabaranna. Oke, guys. Oke guys. Opo ikimas. Halo guys. Halo. Iya. Oke. Sudah makan? Live ke Pak? Iya, iya. Live di mana Pak? Di Facebook sama YouTube. Iya. Halo. Ada kepengarang? Nanti ya, nanti. Mantap. Baru sementara jurus kan? Sebentar jurus. Oke. Oke. Tahu. Oke bro, awas bro. Terus tanya ibu-ibu. Tanya ibu mana? Oke lambat. Akhirnya kita ketemu lambat di sini. Oke, 1 2 lihat sini dulu. 1 2 3. Oke, 1 2 3. Oke, baik. Mantap. Dari kaki 2 Aras. Oh, belum ada kaki 2. Biasa sih. Oke. Mantap. Jam pira ketiba ada aku tuh ya, Mbak. Kaya mimpi jam 8 ra jam pira ka jam 6 5 ra biasa. Anu tiro sila ka jam pira. Ketaan butan dito. Ibadah dari kebutanan waktu lah sama Tadi nanya. kotor kama. So tinto ano. Oh, ibay ko eh. Budak ka na li, maming na. Dari kita ya? Budak ka na. Halo. Oke, baik.
Oh, maaf kamu solo 2. Apa namanya cerita? Mencerita biasa. Cerita biasa, Le. Ya. Oke. 1 2 3. Oke, baik. Mantap. Halo. Halo Adik. Jam 6. Jam 6. Oke. Mantap, Bay. Lagi minum. Mana? Nah. Tidak bengkel, terus bengkel deh. Biar ketaruh, biar Ada anu rek temangi. Di- Masuk ke kamera ke. Jangan bengkel Pak. biar ketaruh lampa itu. Jangan nampak. Jangan nampak udah. Iya. Oke, ya. Mau berapa foto kamu lambat? Oke, 1 2 3. Oke, lambat. Mantap. Bagira. Oh, mama rasa yang lagi makaron nih. Sila pera sa utak lambat lalu eh. Yo, lamba. Oh, manginala sa imo ito na. Eh, Lalu kita sila kay pilih mo kuwe. Sandoy ti sandoy. Sando. Lalu. Tahu ko TV. Oke. Mantap. Samuel, saya Saru, apa muka di lamba? Weh. Yan na lamba inde, mintu na kadinasan. nasolan lamba. Iya, tuh. Tama dulu ko lamba. Iya. Mare. Jalolong. Mare. Oke lamba. Oh, abi pun ni lamba. Tapi di lamba. Oh, di lamba. Lamba tu. Tayo na sila ka to. Kalau kau kasih dah. Lamba. Lamba. Bentar apa? Kau lari mantap lagu na to lamba. Mantap lamba. Oke. Iya, mantap itu. Ah, hiburan itu. Tama mo bisa ngala TV. Lante na rin de. Ay, na wadu ko wala te. Talo, pasilagan. Oh, pasilagan din. Talo mo yung pasilagan te. Ay, pura pa stock in dalam ne. Oh. Bukan kupon itu stok lan oh. Sabar aku mi bos. Oke, yo. Bukan tuh bikin Malaysia kini. Nah, mereka mau duduk ke rumah. Tunggu dulu guys, ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Nah. Iya, bisa nyala kan? Iya. Halo, dadah dulu, dadah.
Dadah. Yang situ kok. Berdiri 1 2. Oh, rombak macam rombong kalau. Rombongan Bapak Koni Sanata Rampung Batu Indonesia yang pinalani kataran ketupanan na yang betul lantang nomor kasera saya ko nomor 10 bisa. Cuma 4 menit. Rombongan Mama Eka Damai Perinding, rombongan Papa Aldi Damai Perinding, rombongan Neng Glory Damai Perinding, rombongan Nenek Suci Damai Perinding, rombongan Pong Wisdom Damai Perinding, rombongan Mama Bisa Damai Perinding, rombongan Mama Suci Damai Perinding. Pintu na to rampo na sa umpatu Papa Patra na yatoy na lanay para pataro katunganan na nomor 3 sa lako nomor 5 si Solang alang letter A. Rombongan ni Rian dami paniki rampo matangken suru yatu inan lanay pataru katungonan na yamo to nomor kasera sa lako nomor 15. Rombongan na Papa Bintang dio may deta mo na papagarotin rampo pato ni Nesiyang yatu lanay pataru katungonan na yamo to nomor kasera sa lako nomor 11. Rombongan na Papa Bintang hindi ito muna papagarotin rampo pato ni Aiden atau Papa Ira yatu inan lani pataru katapunan na yawon to nomor 10 sa lago ng Pulumisa. Rombongan na Papa Yansin damay buka kasisi rampong pato Nini Aiden yatu inan lanay pataru katukunan na yamuto sampulan sa lako 20 misa. Rombongan na Bapak Kepala Lembang sa Babana damay tungkunan buka rampong pato Bapak Diti Palimpong atau Nini Sian yatu inan lanay pataru katukunan na yamuto lantang na muro kasera sa lako 10 misa. Rombongan na bati almarhum na isang pibwa atau ni Topan damay tungkol ng tanete sa kalwa rampong pato na ni Ogi yatuin na lanay pataro katukunan na yamuto lantang na muro 40 na nasela ko 50 misa sola alang letter A. Rombongan apa Bapak Profesor Pasolang Pasapan dio may talongkon Rampong Batu Roni Kalasuso atau Papa Ogi yatu inan lanay pataru katukunan na yamuto nomor 40 na masala ko 50 misa na alang letter A. Rombongan apa Bapak Profesor Pasolang Pasapan dio may talongkon Rampong Batu Papa Patra yatu inan lanay pataru katukunan na yamuto lantang nomor 3 sa lako nomor 6 na alang letter A. Rombongan na bati almarhum
Balita Kalasuso Jumay Makassar Rampo Batu Papaogi yatu inalani putaru katukunana yamatu nomoro 40 sala ko 50 misa sola alakce rumongana Mama Seni Jung Mayredak Indrekang Rampo Batu Mama Sela yatu inalani putaru katukunana yamatu lantang nomor 52 sala ko 55 rombongan Papa Maya lawa sakala Rampo Batu ng Tomate yatu inalani pataro katukunana yamantul lantang nomor kasera sa lago 55 rombongan Neneng Ula Dami Paniki Rampo Matakyan Suru yatu inalani pataro katukunana yamantul lantang nomor kasera sa lago 55 rombongan Nenek Sena Salusupay Rampo Batu Mama Aras yatu inalani pataru katukunan ayam tu nomor 52 salah ko nomor 15 rombongan Irian Jomera na Batu Rampo Batu Papaira yatu inalani pataru katukunan ayam tu lantang nomor 10 ng salah ko 20 misa rombongan Papakian Jomay Tabunan Randan Batu Rampo Batu Papaira yatu inalani pataru katukunan na yamutu nomor lantang nomor 10 na sila ko 20 misa rombongan na Papa Kevin Jomelelo Rampo Batu Papa Nail atau Bidang Ira yatu inalani pataru katukunan na yamutu lantang nomor 10 na sila ko 20 misa nomor 10 na sila ko 20 misa rombongan na Papa Geral Buntualam Randan Batu, Rampo Batu, Ira Solanina, yatu inalani pataru katukunan ayam tulantang nomor 20 na sila ko 20 misa. Rombongan na Papa Asen, Tabunan Randan Batu, Rampo Batu Papa Ira, yatu inalani pataru katukunan ayam tulantang nomor 10 na sila ko 20 misa. Rombongan na anak Nenek Sarni, Randan Batu, Rampo Batu, Nenek Aiden yatu inalani pataru katukunan na yang tulantang nomor 10 na salah ko 20 misa yatu inalani pataru katukunan na yang tulantang nomor 10 na salah ko 20 misa rombongan na Wawan Soladina Tanulago Rampo Batu Papa Aras Sola Siluna yatu inalani pataru katukunan na yang nomor 10 salah ko 15 rombongan na Bapak Profesor Pasolo Pasapan Jumay Tarongkon Turang Patutun lako Bapak Rete Palindung atau Nenesian yatu inalani pataru katukunan na yang tulantang nomor kasera sa lako lantang nomor 15 na at Sola Alam Lektir A rombongan na Yopi atau Bapak Frida Jumay Labo Rampo Batu Papa Manda atau Nenesian yatu inalani pataru katukunan na yang tulantang nomor kasera salah ko nomor 10 misa rombongan na Papa Leon Jumay Morwali Rampo Batu Papa Aiden yatu inalani pataru katukunan na yang tulantang nomor 10 na salah ko 20 misa rombongan na Mama Yopi atau Nenek Bride Rantepao Rampo Batu Papa Sean Papa Sepen Itole Papa Sepen yatu inalani pataru katukunan na yang tu lantang nomor 12 salah ko 15 rombongan na Papa Epin Jong Marembon Rampo Batu Papa Rio yatu inalani pataru katukunan na yang tulantang nomor 12 salah ko 15 rombongan na anak Nenek Sapang Jomay Tadongkon Rampo Batu Opa Paulus Lapang Kalasuso yatu inalani pataru katukunan na yang tulantang nomor 40 misa salah ko 50 misa
Rombongan na keluarga almarhum Bapak Andri buah lumai buah rampung atakin sul yaitu inalani pataru katokonan ayam tu lantang nomor kasera salako nomor 95. Rombongan na Bapak Pascal Tiro Padang tungku nambasi rampung patu Bapak Nail yaitu inalani pataru katokonan ayam tu nomor 10 salako 20 misa. Rombongan Bapak Setri Jumi Marong Songo Rampung Batu Manda Soladina yaitu inalani pataru katumanan ayam tu nomor lantang nomor kasera selako 10 misa. Rombongan Nenek Emen Ledo Rampung Batu Bapak Manda Batu Nenek Sean yaitu inalani pataru katumanan ayam tu nomor kasera selako 10 misa. Rombongan Nenek Datu Jomeran Batu Rampung Batu Ira Solarina yaitu inalani pataru katumanan ayam tu sampluan selako 20 misa. Rombongan Mama Emen Nome Kalaka Rampung Batu Bapak Manda yaitu inalani parampu pataru katumanan ayam tu lantang nomor kasera selako 10 misa. Rombongan Eli Tanirerung Jumai Butupune Batan Rampung Batu Bapak Ogi yaitu inalani pataru katumanan ayam tu lantang nomor 40 dan selako 50 misa. Ako ba sa tete di basa rombongan ni. Rombongan Nenek Dean Jumai Tupunamuka Rampung Batu Nenek Sean Batu Bapak Manda yaitu inalani parampu katumanan ayam tu lantang nomor kasera sola 10 misa. Rombongan Bapak Gedi Lamai Galega Rampung Batu Bapak Seven yaitu inalani pataru katumanan ayam itu nomor 92 selako 95. Rombongan keluarga Pongtando Batu Bapak Lili Lomai Bututilir di Gila Rampung Batu anak tomate yaitu inalani pataru katumanan ayam itu lantang nomor kasera selako 15. Rombongan Bapak Renci Jumi Jakarta Rampung Batu Bapak Sela yaitu inalani pataru katumanan ayam itu lantang nomor 10 selako 15. Rombongan Marines Soladina Jumi Papua Rampung Batu Bapak Ogi yaitu inalani pataru katumanan ayam itu lantang nomor 46 selako 50 misa. Rombongan Nabati anak Indah Lotong Tanah Sapan Bukua Rampung Matakin Sulu yaitu inalani pataru katumanan ayam itu nomor lantang nomor kasera selako 15. Rombongan Nenek Kedemi Tanah Sapan Bukua Rampung Matakin Sulu yaitu inalani pataru katumanan ayam itu nomor kasera selako 15. Rombongan keluarga almarhum Selu Paniki Limbong Rampung Duka Matakin Sulu yaitu inalani pataru katumanan ayam itu nomor kasera selako 15. Rombongan keluarga almarhum Nek Sandu Paniki Limbong Rampung Duka Matakin Sulu yaitu inalani pataru katumanan ayam itu nomor kasera Oke, baik. Silang langsung. Ya. Halo, sangat. Rombongan Nenek Epi Mantap, jaya terus. Amin. Terima kasih. Nek Batu Krasik Rampung Batu Bapak Ogi Ini Nek Kaboro ini. Nek Kaboro Ledo. Oke, baik. Dari Rombongan Bapak Nadi Sola Alina Jumi Morwari Rampung Batu Aras yaitu inalani pataru katumanan ayam itu lantang 10 Rombongan Mama Pria Jumi Polopo Rampung Batu Indah yaitu inalani pataru katumanan ayam itu lantang nomor kasera selako 10 misa. Rombongan Nenek Giral Deko Rampung Batu Nenek Aiden Halo. yaitu inalani pataru katumanan ayam itu nomor 10
Oh, sudah mau. Rombongan na nenek Presia Pria Garutin Rampo Matakan Nah, foto dulu. Sulu Rampo Oke, 1, 2, 3. Batu Pato Anak Tumate Oke. yang ingin menipataru ketumanan yang tulata nomor kesera salah ko 15. Tunggu deh ngomong kali. Dua tetek mau diwasa tunggu. Columbus. Padahal lu tahu enggak? Iya. Iya. Aku ada. Rombongan na Karena ini doang kita itu Columbus. Iya. Saren. Pak Kevin yung may ratipao rombongan na Papa Aton Loda rombongan na pumasok Tanete itu na to umpatu Papa Ogi na patironi ng Papa Ogi rombongan na Mabitra Batan Oke, Bosku. Mantap. rombongan na Pak Jason Gua, rombongan na Mariri Jakarta, rombongan na Lai Sherman Lo, Batu Ninilaso Jomekete, rombongan na Papa Anti Makassar, rombongan na Papa Ila Labo, rombongan na Papa Pitra Batan, pintu na to, may patunasan laku Papa Anayogi, na patiruan ni Inang Papa Anayogi. Rombongan na Nerate Damay Barinik Rambo Patu Papa Anapatra Lana Patiruan Inang Papa Anapatra rombongan na David Pasolong Jakarta rombongan na Andri Parinik rombongan na Rapi Dinika itu na to Lapunasan Patu Papa Anapatra Lana Patiruan Inang Papa Patra si Taruna Dadah. Halo. rombongan na anak Indo musuh Tiro Padang Rampo Matakin Sulu yaitu inalani Betaru keturunan yang tulatan nomor kasera salah ko nomor 15 rombongan na keluarga almarhum Ye Nunung Salu atau Mama Israel Makassar Rampo Patu anak Tumate yaitu inalani Betaru keturunan yang tulatan nomor kasera salah ko 15 rombongan na keluarga almarhum Ye Nunung Salu Patu Mama Israel di Makassar Rampo Patu Bapak Manda Patu Nenesian yaitu inalani Petaru keturunan yang tulatan nomor kasera salah ko 15 rombongan na keluarga almarhum Ye Nunung Salu Patu Mama Israel di Makassar Rampo Patu Bapak Ira yaitu inalanan may Petaru keturunan yang tulatan nomor 10 na salah ko 21 rombongan na Nenek Kiki Dami Lombok Guru Rampo Mataken Suru yaitu inalanan Petaru keturunan yang tulatan nomor kasera salah ko 15 rombongan na Nenek Ira Batu ni Belanda Kapa Tukan Nabase Rampo Duka Mataken Suru yaitu inalanan Petaru keturunan yang lantang nomor kasera salah ko 15 rombongan na Mama Ira Dumito Novatu Rampo Patu Bapak Sepin yaitu inalani Petaru keturunan yang lantang nomor 10 salah ko 15 rombongan na keluarga Bapak Bobo Jumay Palopo Rampo Patu Bapak Yo Bapak Ogi yaitu inalani Petaru keturunan yang lantang nomor 40 salah ko 50 rombongan na Bapak Sian Makassar Rampo Patu Sian yaitu inalani Petaru keturunan yang lantang nomor kasera salah ko 10 rombongan na ni Ulan dari Kadapi Rampo Patu Bapak Ayen yaitu inalani Petaru keturunan yang lantang nomor 11 salah ko 20 rombongan Bapak Ulan Domedolai Rampo Patu ni Ayen yaitu inalani Petaru keturunan yang lantang nomor 10 salah ko 20 rombongan na Dokter Denir Nanti Pondok Master Kesehatan Jokowi Teko Rampo Bupatu Bapak Ogi yaitu inalani Petaru keturunan yang lantang nomor
Keyakinan nilai pagkaroon katunan niya po Rama sobrang 195. Rombongannya Oke. pembaktikan Mantap. Ini sementara minum Kadiapi artileri. Rama Batu Pagkain Ya, enak sekali Keyakinan nilai pokoknya. pagkaroon katunan niya po Rama saya kompromisa. Nanti kita Rombongannya Oke. Bapak Setri Maluang Rama Batu dan Aiden itu Rama Ramani Terbulan di rumah. pagkaroon katunan niya po Pimpinan ratu terubah ayo. kompromisa. Wow. Rombongan Tahu Abadi siap-siap tuh deh. Kung Salu Arasi Iturbadan Rapo Paton Tak bersiap-siap tuh di rumah pas rombongan itu deh. Boleh na ngasumit po ano. Yang dilakukan oleh Pasera saya ke 95. Rombongan anak itu Mantap sekali. tamu na papa Rapo Luka Matakis Cipta Kambiak Suru Erwin na namin pagkaro katugunan yang dilakukan oleh Pasera saya ke 95. Ini rombongan di bawah. Yamato tu sa kamaylota Assalamualaikum pagkantian warahmatullahi matuta wabarakatuh. kisah puliuran dan dipudukta dipuduki keden di salah sabu kiranuan painang kaluata tapi si tolongan meloy ni nang kapasubungan puduk denumpa katongkonanta lasundulangan lolokna laupu pendaunanna natontong pasakin apuang lautaran aki masulan asam kue bating kandangnya Tirami di daungan tanah tanpa buana malu rantai dalam mati tong mana pelalan lupa mata kali buang. Adek, Mama Gito. Kadang, Samudra Kadang. Samudra Kadang. Iya, oke. Kalau diperampok selama tuh sama. Iya. Segi kita diperampok selama. Oh. Oke, dari Batam. Oke, sudah. Batik Mariona Padang di Sombo Buntao. Winner Antobar di mana ini di Buntao. Sombo. Grup apa berkata? Grup apa teh? Apa sekarang grup Badong? Tandu Kalona. Oh. Grup Badong Tandu Kalona. Ini grup Badong Tandu Kalona. Hei, Palembang. Di bawah saat dalam penganatan muasa lewanwana. Tambuan. Tapi sih di pertama itu biar dia. Oh iya. Oh. Nah.
membongkarkan.
Siya na eko. Pagpisuami ito by John na pusara ito. Na piyong ita paki maibada daw. Daro na to. Yate bola-bola lata pakending mo lang ang pintu gerbang. Angkat nila ko din sadia betul to. Minta tolong ako kakangku batu silu ko tung abadong natundi pakaninang kete bola-bola satu. Ya, minta tolong. Nah masyarakat itu nukulan jadi, woi, hindi ko mito nok tumangure. Ya, sampai ito ba ya? Lagi piyong latakan ng ibadah. Terapa satu dente penyampaian lah di Pokada. Dente baina Papa Patra Joda 2. Lana bengkomi pemuda Garodin bisa. Na lako tim kerja misa. Kami penguan na yon na paduluan kami tu pemuda. May pasiano kami to bay na panitia misa. Pak kamasian na ya Papa Patra. Masan ng tiro ito sa aming karangan ki. Tidak ada pangkutangan. Ayah tu dah ni tu walai dia kecong dia hadir ke mimpi kita nami. Dia Dato sari jom ke bisa miang kai jom empat ni tau. Situ makasih dah untuk kita ni empat sari tu. Yang kara kita sehari jemai. Ini posari do tu dan makrasik Ariga. Mali mo kami may pemuda Tangka nila ko te tugas na te bola-bola na nene. Siya minto panitia dami istirahat taruh komendanya bola-bola dulu Oh tomangure dari mimi kayo no apa angka jo tapalangan nih tapi trek jo Ya tu jauh bola-bola angkat oleh mana sampai tero. Kita kadalah yo yo padahal kata ni. Dari sini boleh bola dulu. Ya, si balik tu mai. kurang ni desa balik tu na pasti timbangi sangkan kik mani
informasi. Lako Toranido Sudapo sekarang sudah menunjukkan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Songo. Nah, kita ibadah jam 5 tepat. Jadi minta tolong tuh Biro PT Pekarangatan yang untuk alam. Ini pemimpin itu apa? Ada kalah apa kantor? Oh ya.